Ebyona byagambwe rizo town council ya Kitagata kushango mu district ya Sheema yabanetongozaho kwezi kw'ebyobwecumi aho burwa kashatu barikuza ku bantu barambure by'obuyonjo maka abantu benda gavumenti bataha mushara gwa buri kwezi ngo ahubwo ko bana barabo mu mbera mbi zo buyambi nk'abandi nko kuyayizikira bakikura b'emyaka kinana ayizuke VHT omusaho w'ecyaro kino busasi ntugwe sabuni ni 21 twenda kozya twenda kutebekanisa amakagitu kandi ni 20 bakorere mu myinji nk'abantu abatwiro mu ihanga ryitu rya Uganda tuyambire byinji inshababe bembeze ngo ecyango munonga bati ureba kongera basaho sente beni to bateka program batwereze sente abwesonga president witu wa Uganda mwami Yoweri Kaguta Museveni ikintu cyaturetire cya VHTs kituyambere munonga tuyambira abantu bitabe yacyaro nyango borofa wa Kitagata yabarabo bona batarakora tereberagire byabahebwa omukurinde by'obuyonjo tangano yombeke kizimbe for example otine plan etari approved ninga kanseta kutumanya ni mutwaro 20 twashanga ngo bagire enteno kuzenyama eyo mushaho we wobyenyama takebire emitwaro 20 kaba ngadawn kanso twaro funana zuba okurundana kasasiro kandi tukagida ndingira abatuze kugira ngo karuzinga sources of revenue shaziremo kugira ngo turonde private tendera gasha kwa maiko atwakire